kajing tenra inga habang atia ngade mondon jaka kekentin kawan nasional kabong mame lada metit ujing sisa ban mesngap ujing sisa men bam ujing perem de mat kadau ngasngu bangadi ban wan sapi kung pai ba kamut bakani ka bangin wan bai thu ipi bangna isi ba arden dan isi ya ka VPP kung mga laong yapi bakini ki parlok ru umday bangin mi no na upra nginomi no upra namar upra ngingit umday ujong no upra uday jogi paiba stang de paiba ki beingi kata ngin haban mi henday nginom priang pat dakong mai pat ngakuan pen pau pi ya kani nama supia pra komersiam de mat kada pen ken mau ya ke jingja hapo konstituensi ki jonga ngalaya de ka constitution henday nga ong yaki ngam sempersya yakini ki candidate ke bapi pirajit wala dagim don benta hakata ke jing bakla hak jing jet ke jongpi hak jing decide ke jongpi henry ngin siamlang ya kata ke jing bakla ke jongpi ban pen baha pada ke japan rio henry i doktor bat scam bodon burom i pen sutu bakla pai ba nei pio ada kebor tentang kawi kebangan bu khamat jungi step down naga jinglong member jongka state election committee lani parma namar ke jing pen sutu bakla ke jongpi piong banga kham puli constitution ngam dong kapan puli constitution ngakram bakla na constitution mapi bathau constitution but mapi bapen ken pada constitution correct aku ban kren da kabasai piong bawa del bot u kham puli constitution uyai light na constitution lada dong kam ki jing penong kam jing dong kam pen baha la penonra in the form of amendment kadai Dr. Baskam no kam penikai schoolinga ngalalong nong ikmat khat news nem ngaku aban kren pi dak basai ya kai ka penbiang ya pi ka biang ya ka badai kiwei kam dei ya ka badai kiwei di ko bakla ka badai ki jong pi ka dei badai ro ngaku aban penpau lembaka article 5 rules 3 sub rule 3 kene ka kren sai ha ka widei kumno ban hagawai bat ki candidate ki bangi de ban pha lembaga circle laning de ban pha lembaga constituency ngina de banle na jong kamram ngakhlem bypass ngakhlem penkheng ndei piong bat hanaba ngalap bakla na constitution kane ko ongumno the circle shall forward names of all the candidates to the district election committee and the election committee of the district shall forward all the names of such candidates with its recommendation to the state election committee. Kamdai ta constituency committee ko recommend yakini ki candidate na po ka 19 Jaw constituency but ka 18 Penthor Mokhar constituency. Mga rukum emali ngala recommend on top of that. Alor jog recommendation jong constituency committee ngala recommend rumah but ki jing recommend jong kalau basai. Mga akjing start jong election jong state election committee jong CEC banjit ya ki brio ki kensa item bat ki badai item lega bas ngo pala pa ba 4 juta ko ya poko partai hapo ki election hakino ki election laneno no party 4 juta ko bawa apply na po jiao and declare pat na po mokhar kadai tanah kadaw fimla ba pen jubab ya kata kecing keli jong apa ke procedure jong party kabayo brio bangi recommend apo jiao pi declare apo mokhar pi persang ban hit around the bush ban persutu baklai pai ba ndai ngakuan pen pau tangan ni kawil 4 judon kot ban 4 juja kot hei ga judon nak partai ban tho exam apo DSC ban declare pat apo MPSC la judon mo apo partai hei judon apo partai ban ete songkurim ban don ke engagement ban kiwei ndrei ya ka wedding nani ka jetho pat sekiwei kata ka bamlapan priang ka jatang hapo VPP correct hatu katangan sengap kipai ba na bro artery constituency na penthor ba na mau prem ki ong new MLA wala basta ujop tang arsin upersaman warna brio na po penthor sa po mokhar o na po penthor sa po jiao 19 jiao constituency ko ba ka jiao mau prem baru persang berwarna rapat na po mo prem sa po mokhar penthor kandi ka bamla pandong ngadabong baraki profesor baron brom ngadabong ki por balit la fi bakla ki MDC kandi ka jing sedang bat menta ma pihi bokot ya kani ka jing